Ese utarakoreye amasezerano y'ubugure bw'ubutaka kwa noteri arahomba? Ndagira ngo munsubize iki kibazo muri comment mbere yuko ngira ikintu nkivugaho. Utaraguriye ubutaka kwa noteri arahomba? Utarakoreye amasezerano y'ubugure bw'ubutaka kwa noteri arahomba? Muri iki cyumweru cyashize iki kibazo nakibajijwe n'abantu bagera kuri 32. Kugeza ubu ngubu ntekereza ko nta muntu wagakwiye kuba yibaza iki kibazo. Mu by'ukuri nk'uko nabibasobanuriye, yaba ari imirongo yatanzwe n'inkiko, yaba ari n'amategeko y'itegeko rigenga ubutaka rya 2021 rirabisobanura. Amasezerano y'ubugure bw'ubutaka yemewe n'ayakorewe imbere ya noteri niyo ashobora gutuma ubasha kubona ihererekanya. Tutagiye muri byinshi, ibyo twabisobanuye kenshi, ariko igihari ni kimwe. Ese niba utaguriye ubutaka kwa noteri ushobora guhomba? Igisubizo cyoroshye ni kimwe: utaraguriye ubutaka kwa noteri, utarakoreye amasezerano y'ubugure bw'ubutaka kwa noteri ntago ahomba. Ntago ahomba, tubyumvikane. Ashobora kutegukana ubwo butaka yaguze, yishyuye miliyoni 30, yishyuye miliyoni 15, yishyuye miliyoni 40 kugira abashe kubugira, kubutunga. Ashobora kutabuhomba, ariko mu by'ukuri ashobora kutabona ubwo butaka ariko ntahombe. Ibi nabisobanuye kenshi. Niba waraguze ubutaka muri 2020 ukabugura miliyoni 5, ukabugura ukoresheje amasezerano bwite cyangwa amasezerano yakorewe mu kagari, wamara kubugura ukoresheje ayo masezerano, warangiza ukitahira, mugenzi wawe akakubwira ko azakorera mitasiyo, umwaka ukihirika, 2, 3, 5, 6 ikihirika, tugeze muri 2026 ataragukoreye mitasiyo. Ariko wajya kureba bwa butaka mu by'ukuri wabwubatse inzu. Niba utaranabushyizemo inzu, wenda harimo ibindi bikorwa, tuvuge ko wenda utanabutuyemo. Ese wa muntu nakwima mitasiyo akakubwira ngo nshaka kwigurishiriza abandi, uzakora iki? Azagusubiza za miliyoni 5 wamuhaye muri 2020? Oya. Tuzakoresha igenagaciro, tumenye agaciro ubutaka buhagaze muri uyu mwaka wa 2026. Nidusanga buhagaze miliyoni 30, azakwisubiriza miliyoni 30 zawe wigendere, kuko azaba akwimye ihererekanya. Kandi ihererekanya kugira uribone bisaba ko wakoze amasezerano yakorewe kwa noteri. Ibi bisobanuye iki? Niba mwarakoze amasezerano kera mukayakora nabi ntimuyakorere kwa noteri, ntarirarenga. Ukugurishije mushobora kujya kwa noteri akagukorera amasezerano avuguruye akorewe imbere ya noteri kugira rya hererekanya rizakunde. Mu gihe atabikoze ashobora kugusubiza agaciro k'amafaranga ubutaka buhagaze, mu gihe hari n'ibikorwa wakizemo nabyo akabikwishyurira. Ibi ngibi nibyo nagira ngo mbasobanurire, mubimenye. Benshi birangira muhombye, ugasubirana twa miliyoni 5 kandi warahemukiwe. Ibi ntibikwiye. Nanagira inama abantu bagura ubutaka, kugura ukavuga ngo muhaye miliyoni 2, 6 zisigaye nzazimuhereza muri mitasiyo, cyangwa muhaye miliyoni 6, izindi 4 zisigaye nzazimuhereza tugeze muri mitasiyo. Ibyo bintu ntabwo bikwiye. Ntabwo bikwiye. Ujye ugura ubutaka wishyura amafaranga yose, bagukorera ihererekanya. No mu gihe wishyuye yose nagukorera ihererekanya, biguha uburenganzira bwo kumenya kureklama ibyo watanze, kuko wowe wakozwe ibyasabaga, urundi ruhande nirwo rwaguhemukiye. Ariko nanone turebe, nubwo twavuze ngo uyu muntu ntagahomba, hari igihe ahomba. Ese ahomba ryari? Ni ryari utaraguriye ubutaka kwa noteri ashobora guhomba? Biranashoboka ko n'uwaguriye kwa noteri ashobora guhomba. Hano kuri iyi nshuro mubyumve neza. Hari igihe aba yaraguriye kwa noteri ariko ntakore ihererekanya, ugasanga uwo mwaguze yigurishirije undi muntu, kandi nabwo ubutaka bwonyine yari afite agahita yikwepera akava mu gihugu. Ese iyo agurishije undi muntu agakwepa akava mu gihugu, ba bantu ntibashobora guhomba? Bwa butaka undi muntu azabutwara, wowe utaraguriye kwa noteri, cyangwa nawe waguriye kwa noteri ntiwakurikirana mitasiyo,
wisange bwa butaka bwaragurishijwe, nujya kureklama amafaranga yawe usange wa muntu yaragiye. Naba yaragiye uzakora iki? Ibi ni ibintu mukwiye kwitondera. Ugura ubutaka mu by'ukuri kugira ngo ubutaka bububwe si uko aba yaraguriye kwa noteri gusa, akwiye kuba agura agakorerwa mitasiyo, ubutaka bukajya ku mazina ye. Murakoze cyane. Niba ufite ikibazo kijyanye n'amategeko cyangwa kuri iki kiganiro, watwandikira kuri iyo nimero iri aho hasi cyangwa ukatwandikira muri comment. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.